Kani kadai kajing pentip kabawan lingba ka Government of Meghalaya na ka office jong SP jong ka West Khasi Hill District Nongstoin kat kanai trik benai bupra har jar pesan. Kini kandidat kibla syajid na mentakani kakam driver kepala penlong ya ka driving test bari ka interview hawat bupra tarik benai Julai ar jar pesan hidon sipongut bayo mak hetam udah ulam patung ni berapa somak nang buat sauban syam kupar simli ndrup sanmak balai boni boy wanyang ndrup armak besau shan bha mauri san kendai san standing well nongbak san popra samtai koridor lingdo lingkhoi san penriu altimios khar sentiu san pesan boni jun marwin san puar gilbert john mauli san puai samuel maulong san pesan max nakini kispongut Shri Lambha thongni la declare ba ula yo ya kene kam namar ba ula yo mak hetam lada join ya kene kam ti kandidat uban bot ula ban join ya kene